Doncs un partit on crec que les dinàmiques d'equip es defineix. Jo crec que un equip que està en dinàmica molt positiva tot l'any, que té un molt bon equip, i nosaltres, aquesta dinàmica negativa, que els detalls ens penalitzen molt. Jo crec que l'equip ha fet un partit molt bo. Crec que fins al final hem lluitat i hem tingut ocasions, i això, aquesta derrota és dolorosa perquè crec que l'equip ha fet mèrits com a mínim per empatar. Jo crec que amb un rival ara mateix el millor de la categoria, que està primer, y creo que aquest es el camí. Bueno, partido de diferentes momentos. Yo creo que la primera parte, yo creo que ninguno de los dos equipos hemos llegado a hacer el plan que queríamos. También es verdad que ninguno de los dos equipos hemos, digamos, sufrido en exceso con el rival. Yo sentía que estábamos teniendo más situaciones nosotros cerca de su área, más ocasiones o casi cerca de conseguirlas, y eso nos indicaba que podía ser el camino, pero que teníamos que darle una vuelta más. Y yo creo que en la segunda parte sí que es verdad que en los primeros minutos igualados hemos estado un poco mejor, nos ha estabilizado un cambio de estructura en defensa, los cambios nos han aportado muchísimo, y yo creo que el desgaste de todo el equipo, cuando nos hemos puesto 2-0 con un golazo, pero también estábamos teniendo muchas situaciones Yo veía que estábamos mucho más cerca del segundo, con el segundo estábamos mucho más cerca del tercero. Bueno, ellos en un saque de banda de tantos que han colgado al área en un rechate nos han puesto 2-1. Parece que no podemos vivir tranquilos este año a nivel de resultados, pero todo lo que sea que vayamos ganando, ya les gustaría a todos los demás equipos. En ese sentido, tenemos que valorarlo, y mucho, que yo creo que cuesta, que el Ospi tenía bajas, pero al final tenía un 11, 12, 13, 14 jugadores de un altísimo nivel, y valorar la victoria porque es difícil. Bueno, jo crec que l'equip ha fet un partit molt complet, on pràcticament no ens hem donat opcions a ells de fer res. Hem tingut dos, en una molt bona dinàmica, i et penalitzen aquests petits errors que tu fas, i sobretot en el primer gol, el segon no pots fer res més, però jo crec que en general hem fet un bon partit. Sabem que no estem en una bona dinàmica, que no ens estan sortint les coses, i que hem de seguir treballant per revertir la situació, no hi ha una altra. El dia a dia és el que marca com estàs el cap de setmana, i hem de seguir a tope per treure aquest any endavant i canviar la dinàmica. Justament a l'última jugada del partit ha pogut arribar l'empat, no sé una mica si la mala sort està amb l'Ospi, o com has vist aquesta última acció en la que hem pogut empatar perfectament. Sí, tant. Jo crec que inclús durant tot el partit hem tingut accions on la primera part en recordo dos, sobretot una de Lluís, on pots ficar-te per davant inclús, però no ens estan entrant, i ja et dic, i seguir treballant per canviar aquesta dinàmica, que aquestes pilotes on a priori semblen fàcils, que mai ho són, acabin entrant.